Hayda. Oy. Oy 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 oy. Onca geçiyor. Suudiyanın жашқырығы жаңырсын. Beş minut vaqt ikinci tayımның başlanışına. Komandalar Allah! Yanaşanda ile Karasu ayılının palvanları. Kanabeze jigitler, Omin, Xuday qo'llasin, mıқты o'yin ko'rsatib, yaxshi yigitlar yaratuga Alloh taolo o'zi nasib etsin. Omin. Kanabeze o'yin talasına chiqib o'tirgan Alay rayonunun Canışandaylı Karasu rayonunun 92. Mıcılkı baldары, mıқты çavandastары ойын көрсөтүп жатқан уағы. Орталықтағы қалыстың ышқырығы менен ойын башталды. Алай районунун мықты çavandастарына биринчи салым таштаган үчүн ким таштаса Ақтилек мырзанын атынан 5000 сом. Алайлықтар чамдагыла. Canışanda öyle Askar'dın özünün 10.000 сом. Алайлықтар. Ay zaman. Hadi geçengele bol boy. Karasu'nun mıқты çavandası 3. nomerdagi Jodarbek. Jodarbek. Ay. Alıp koydu. Suudiyanın ышқырығы менен ылдыйкы чейинге алынып келинип, ортолукта ойын талаасында көрсөтүп жаткан Алай районунун 6 номердagi чавандасы Насирдин жанашында эле Карасунун мыкты чавандасы 10 номердagi Курманбек мырза минген аты Магна. Келиңиздер энемесе, чавандастар. Кимиңиздер биринчи салым таштасаңыздар 5000 сом. Аскардын досунун аты Байсалдын атынан Карасу биринчи болуп таштай турган болсо 5000 сом. Ошондой эле Аскардын досу Ақтилек атынан алайлыктар таштасаңар 5000 сом. Ошондой эле алайлықтардан кимиңер биринчи таштасаңар бүгүнкү оюнду уюштуруп жаткан Аскар мырзанын атынан 10.000 сом. Алайлықтар чамдагыла. Капчыгыңарда 15.000 бар биринчи салым ташташ үчүн.
4-cü nomerdagi Burkanbek Mırza. Qarasudan oyun ko'rsatib atat. O'shanda ele Alaydan 2-ci nomerdagi Baxtibek Mırza. Yengile mi? Şaşma! Ay ay ay. Vay azamat! Vay ay 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 ay. Birinci nomerdagi Urmatbek Palvan esep canını açtı. Urmatbek Asqar'dın dostu Baysaldın atından sana 5.000 so'm birinci salım taşlaganing uchun. Oyun bitkinden keyin geri alıp ketsen bolat. Asqar'dın dostu Baysaldın atından 5.000 so'm birinci salımga. Mobilograf sırtqari chiqib ol mümkünçülük bolsa. Jana şonda ele sırtdağı turgan atlar arqaroq turib olingizlar. Voy azamat, taqdir olsa 2-ci nomerdagi Jodarbek Mırza Tayqazanды ko'zday bet aldı. Ortalıqdagi qalыстын ışqırığı menen ıldyqı keyingi alınıp kelindi. Ortalığa oyun ko'rsatуу üçün 10-cü nomerdagi Qarasu'nun mıқты çavandesinin biri Kurmanbek Mırza menen Alaydın mıқты çavandesi Damirbek Mırza oyun ko'rsatuvdi. Keyingi oyunga dayardanыңыздар урматтуу Qarasu, Qaraqolja, jana şondo ele Cho'ng Alay Asmotidan o'taveriңizдар. Oy ay ay ay, ehtiyatlanыңыздар. Atты qarmab qo'yg'lar. Mıқты oyun ko'rsatgan. Adegi chengere bolbay qalыстын ышкырыгы жаңырды. 8 minutluk vaqtыңızlar kaldı. Birinci tayının bütüşünü. Vay azamat. 2-ci nomerdagi Qarasu rayonunun mıқты çavandeslerinin biri Urmatbek Mırza ulaqda жерден шыпырып алып кетип атат. Keyingi oyunga Cho'ng Alay jana şondo ele Qaraqoljanын mıқты çavandesleri Asmodurdanга keliңizler. Cho'ng Alay, Qarasu, Asmodurga kelip beriңizler. Oy azamat, 10-cü nomerdagi Qarasu rayonunun mıқты çavandesi Kurmanbek Mırza minген аты Magnat menen ordoңку чийинден Улақты бекем тақымға қысып отырған уағы. Ай азамат, мықты ойын көрсетіп отырады.
Номер 10-чы Қарасу районының мықты чабандасы Курманбек Мырза да. Ой, Азамат, айда ені. Айда! Айда! Бақтыбек, ай, чиймен чекекті. Ақтыбек досын атынан 5000 сом қойылды. Дамирбек. Таштай тұрған болсаң, Асқар досыңның атынан 10.000 сом. Жана ошондой эле Ақтилектин атынан 5.000 сом тайгазанды көздөй сапар алган убагы. Таштай эми. Орталықта ойын көрсетіп жатқан 2-ші номердегі Қарасу районының мықты чабандасы Урматбек Мырза менен Алай районының мықты чабандасы есеп саны Өзгөн районы Қарасу районы 1, Алай 0 менен ойын жүріп жатқан уағы. Ай Азамат, намықты алу oldu. Урматбек. Уақыт 2 минут уақыттың арқалды. Чамдағыла жігіттің гүлдері. Айда жылас, айда! Айда ені. Ой, Азамат орталықта. Бір-біріне ашыру менен айдап жатқан 1-ші номердағы Ильяс Балбан. Ат ойнатып атқан уағы. Тайғазанда айланып мықты ойын көрсетейін деген уағы оқшайды. Айда енді. Манастайла айланның бар Тайғазанда. Айда. Tasta yürü şu kadar. Tasta yürü. Ayda yani. Ayda. Oy. Onca geç yok. Судьяның жашқырғы жаңырсын. Судья удаление қалып келеді оқшайды. Орталықта
Yarım minutu vaqtыңar kaldı. Birinci tayımның bütüşünü. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Hurmatlı oyun talasındaki oyuncular, birinci tayım 1-0 sevinde ayaktadır. Karasu 1, Alay 0. Birinci tayım ayaktadır. 5 minut vakit ikinci tayımın başlanışına. Albert'te bugünkü oyunu uyuşturup atkan Asgar Mırzağa terek razısılıkları bitireydi. Jigitlerden Kırgız Respublikasının 97. жылғы jigitlerden ıntımağın biriktirir maksadında mıhtı oyunu uyuşturup aldına avtoğuna canaşonda kızıktırıcı sıyılıklarda oyun verip atkan uağı. Oşanduktan çavandesler mıhtı oyun götürdüklerimizdir. Atayın ışınday mıhtı oyunlarda uyuşturgan jigitler için. Elbette sizlerdi bütkül Kırgızstanlıklar görüp atkan uağı. Tüz efirlerde canaşonda telekanallardan mıhtı oyun götürdüğümüzdür. Jalpı Respublikanın mıhtı 92. жылқылары nazar salabız. Kanalımıza ikinci tayım başlasın. Kalıstardın ışkırıgımının urmatlı çavandesler oyun talasına gelingizler. Birinci nomurdagi Aybek Mırza geliniz. Janaşanda öyle birinci nomurdagi Karasu'nun mıhtı çavandesi İlyas Mırza çıktı. Alaydan 5. nomurdagi Aybek Mırza. Suriyanın ışkırıgımının oyun başlandı. İki minutluk udalinyada nomer 1. Karasu'nun mıhtı çavandesi İlyas Mırza'nın Alay rayonun mıhtı çavandesi Aybek 5. nomurda Aybek Mırza. Oyunda odana bızganlığı için çöğdegendeli 11. nomurdagi Karasu'nun mıhtı çavandesi Jomat Mırza mingen atı Yaponçik menen atsalgan oğlan. Mıhtı çavandesinin biri Damirbek Mırza menen Karasu rayonunun mıhtı çavandesi. Karataz vaqt. Budalenya çıkıyor. Azamatlar ayda.
Mıhtı oyun koşup жатқан Mıhtı çavandestir. Çiğne çıkıp ketті okşayt. Oyun sırtındagılar çıkıp turgula, nara. Oyunun sırtındagılar jardam bermey жоқ. Oyunun sırtındagılar albatta судьянын kalışlarının ışkırığı menen ordoңку чейинге алынып келип жаткан убагы Урматтуу oyuncular keyingi oyuna daярдансın. Чоңалай менен Каракулжа осмотрдан өтө бериңиздер. Өтөңкү зонага чыгып Каракулжа Чоңалай осмотрга өтө бериңиздер. Kanamese ortalıkta mıhtı oyun görsötüp жаткан. Keyingi oyunga daярдансın. Чоңалай районунун мыкты чабандестери менен Каракулжа районунун мыкты чабандестери. Өтөңкү зонага өтүп осмотрдан өтө бериңиздер. Айтылган командалар осмотрга келбейсиңерби? Осмотр өтүп бүтүп, мына ойундан сразу оюнга чыгасыңар. Убакыттар өзү кеч башталды. Чоңалай Каракулжа осмотрга өтүп, осмотрдан өткүлө. Тоғыз минутта вақтыңыздар қалды, урматтуу Кара Суу жана Алай районунун мыкты чабандестери. Ортолукта силерге ойын көрсөтүп жаткан мыкты чабандестерди ортоңку чейиндеги номер 10-чу Алай районунун мыкты чабандеси Далмирбек менен Чоңалай Каракулжа районунун мыкты чабандестери осмотрга өтүңүздөр. Анда oyundan четтетилет. Кегичеңеле болбой, Алай районунун мыкты чабандеси ортолуктан улакты такымга баскан убагы. Екі команда осмотрга өтпөйсүңөрбү? Толук келгиле екі команда. Жараткан берген жагдайда Осмотрга екі команда. Бастайбас эл кайда 7 мүнөттүк убактыңыздар калды. Чамдагыла жигиттер. Чамдаңыздар. Кара тысынса кайнардан Кара тер түшсө кайнардан Намысса турат Мende улам кийин кайралдан Hayda! Hayda! Esep sаны Кара Суу 1, Алайын ойыл боюнча
Esep жүрүүдө. Удалениyaga алайдан бир oyuncu кетти. Экинчи номердагы Бактыбек мырза. Vay yazamar. Kim taşladı kaçsını? Kaçsın Ömer taşladı? Ulaştı taşlagan, kol götür koyçu. Kaçancı nomer? Bere gerek el koyçu, bere gerek. Hazırkı oyundu taşlagan çigit bere gerek el koyçu. Nomer görüp koygan, nomer. 5. Экинчи номердагы Карасуу районунун мыкты чабандысы Жодорбек мырза кол чабуулар. Экинчи салымды ачып бергендиги үчүн. 3 мүнөт убактыңыздар калды. Şimdi oyun görüntüsü atkan uvaktları Kolçay yazamaz. 5. nomerdagi Mırza İlgiz Mırza. 3. salımda açıp oturgan uvağı. Hurmatlı oyuncular 1,5 minut vaqtınızlar kaldı.